Ove artičoke alla giudia su posebne po tome što se prže 2 puta. Ovaj gornji dio se odreže i zapravo nema potrebe da se vadi van ova sredina koja zna biti isto jako vlaknasta. Nije baš dobra za jesti, ali to se razvija samo kod starijih. Sad ću isto dobro posoliti. Nevjerojatno koliko puno soli traže artičoke. Evo taman, oko 140, čak ću i malo smanjiti. I sada ću staviti ove artičoke ovako da se prže. Da, sad je to već mekano. Sad ću ja njih izvaditi van na kuhinski papir da se dobro ocijede. Artičoka se prži iz 2 puta, prvo na niskoj temperaturi da ona omekša, a kasnije na visokoj temperaturi da se zahrskavi. Evo, sad je ulje na 180. Sad ću se smiriti. Ima dosta još vode u artičokama, pa ulje dok to sve ne ispari malo može prskati okolo, tako da treba paziti taj dio. Evo, to je sad to. I super izgledaju. Sad ću ih poslužiti. Najbolje tople, ko čips, a ovo iznutra je još uvijek sve mekano.